Akwa by the bar Nnawotwi dwumadie so Adom TV wonim said that pen bia no memena da ehia na yetumi adwendwen sema esie ewo Nnawotwi ni mu na yetumi ho se ne be ya betumi abo ma Ghana fa ne ntampe fra Ghana akonanim because Ghana akonanim a ebo ame no nyina Ghana hwe ase a yehina na ya hwe ase enti ene ya sesi nkonya ye ba behwe nsema e ba ye within the week no se ne betumi ya pensen bi mu na yetumi ma oman afan in Tampa efra well main chair was adwumadi if you Adom TV a say twa ne ho e Asempa FM 94.7 and on social media Facebook particularly Adom TV and Asempa FM woja comment to ha behwe na yakan mo bia so etumi ate also wadwen chira wo e won sama ye hwe ne mo na Nnawotwi nsem BBCC no to say coalition for domestic election observers kodeo omo frɛ ana omo ye nsɛmtwerɛfo nhyiam de bi edito dwa sɛ ebeya nka eye ngofo miensa president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebo omo din sɛ omo mmra members of the commission no omo mienu anka omo amfa omo dwuma no ento that thing omo kasa omo sɛ omo hwehwɛ mu no kyerɛ sɛ ngofo no ewo nkitahodie bi ene omo ne MPP party no ewo nkitahodie bi nti ebeya no emboa ema election management body EMB Ghana High the Electoral Commission of Ghana no enya that neutrality and impartiality ye be here for a credible elections modern sembebre na to dwa ye ba na betie mu ye tumi apensen mu na wotwe mu nso no National Democratic Congress the NDC the largest opposition party our Ghana hano etumi ewie in the vetting of the primary parliamentary aspirant we no Tuesday but be muso ho muntumi nye for example I also West Wogon nonsense mo ho nte no eno ana yenya nte say the National Executive Committee no e dey atodwa say be yan komu vet one of the aspirant Ora John Dumelo wa bro mo yen pensem into the other ones no so I know say asama I see within the week na Nnawotwi amunso na traders represented by the Ghana Union of Traders Association GUTA and the Traders Advocate Group Ghana TAG Importers and Exporters Association led by Awingobet Money Ade Ayen Central for Shiemobede to just say the 3 new tax bills are parliament are passing so bind the year Juma at the how kese never to Ghana for soon ya nka presidents are new tax bills in the on train sign kakra and also munsem to say be hwe yesin nkonya na ya doso mu kama nti nsembebre na na esisi ye wo hwe okọ bokonso a eno nso so immigration officers mi nsabia na omo nkọ akopadu ane adi nkofo bi ti hye omo so a pel bakon efri mu mienu nso de omo so mgusu a na bebi omo da no enya kra eno nso ya asemesi na wotwe mu eno nti no aban ede special forces no 1000 at the call say omunkona omunkohwe say ban boy wo boko no etumi amane mu nso eno so yasemesi na wotwe mu nsensem bebre na etumi sisi ye na ene no ye de yeni ebehwe kodeyefo omo efra omo de amasa 2 new electoral commission officers and members President Akufo-Addo ebo omo de no say omo mfa omo adwuma nto no ebehwe ne yesi hu nkonya a discuss again ye behwe sa 3 bills a yede buy and ya traders na aka fa ho ne obi aka fa ho ye behwe no nso nsem obetumi ede wadwen kire bebia kwanja na to na so afre ewa homa trofo no so ana homa trom no so 0302211701 troto edru ha obetumi afre 0302211701 and 0302211702 na bibia into me enkoye maye ye betwa ye ho na ya ba ye ba madam abadwafo no edi na wahu omo ene ombedi dwuma ye from Samuel Kojo Brace betwa from Kojo ana kebi we from bibia betumi ajetum na nzo mekọ na maba me ba mabadwafo na omo ha no meyi omo akere na afede ye de dwumadi no ahyase ye na se wo de wo afede na to ha oni entena from now enkopem 10 o'clock ye de dwumadi ye de besi ye ba sisia